ekhaya eJerusalema sanibonani buso sanibonani ekhaya kwaNgobese siyabengelela abantu egameni likaJesu siyabengela abantu abaziyo ukuthi umuthi ukhona siyabingelela la kwaMafudula sithi asicacise sikuxoxise kugcwala umlomo kubantu ukuthi umhlaba wonke eMpumalanga eGoli koJohannesburg njalo khona lapha eGoli koMpumalanga koMhlanga kwamahlanga khona lapho lezo ndawo nje ngisho njalo zonke indawo engala eGoli abantu abazobe besuka koFosorus yonke indawo Soweto ungoba sizobe khona eGoli kulolu lesihlanu uzosuka ekusungulweni la abheka eGoli uzobe khona uzosebenzela eGoli. Sicela abantu bonke abebefuna ukubona ngoba sababefisa bafika na last week saxolisa ukuthi asikwazanga ukufika ngesizathu esithi abantu abaningi bebengafuni so abantu bafone sebesesangweni abantu abaningi bebengafuni bengasho singaqondi noma sonyuka siyoyinto right kusifica abantu but this week siyeze eGoli umnyama noma kubomvu. Sicela abantu abasuka bazoza bafone basho ukuthi sho bayeza uzobona uNgobese so uNgobese uzobe lapha noJojo uMantweni uzobe khona uNgobese u1000 uzobe khona sicacise futhi ukuthi uNgobese umuntu ozwile kahle la ngoJerusalem uzokhanya akakhulume eli ukuthi kwenzakalani ngayo noma ufuna isigubhu umuntu ufuna uphathela akhulume eli ofuna enhlanhla akakhulume eli abagulayo izinto zonke abantu ezingekho right kubona abantu abakhulume basho ukuthi ngoba sishona ukuthi nokuthi size eGoli ngisho ukuthi hlanganani ke nize nabantu abakhona njengoba uNgobese ekhuluma baningi abantu bakhona koThekwini uzobe sengila ngomgqibelo futhi ekuseni sengisebenza la eThekwini abantu abasuka indawo zonke beze la bazobe senguma ngicela ukusebenza eGoli on Friday ngiyasuka ebusuku ngabo 10 ngiya drive futhi ngiyajika ekuseni mangifika la ngo9 o'clock ngiyaqala ukusebenza futhi angilali ngoba ngenzela ukuthi abantu bathole ukuphila ngiyolala ethuneni weganza kwethu ngiyazi ukuthi isikhathi namfana ngisithole sokuphumula kodwa okwamanje ngiyisosha ngisosha njoba ngiyisosha nje kufanele ukuthi ngifele emsebenzini wami so sengiyangicela ukuthi nani ngiphathe kahle ngoba nami ngiyafisa ukuphatha kahle njoba ngithandaza nje lo ngikhuleka uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu kubo bonke abantu uNgobese abasiza sengathi bengaphila sengathi uNkulunkulu ngabanceda babe right sengathi nawe uNgobese omfisela ukuphila okuhle kula ngakusiza ngalolizo yakho sengathi nawe futhi okwaziyo ukuthi nkosami ngiyathanda ukuthi Ngobese ke ngiye kuye osafisa ukuhlanganisa sihlangane into zakho kuze kulunge wena uLwiso Mkhwenyana wena oxabana nabantu wena obona ukuthi ufuna umsebenzi awutholi wena ofuna ipromotion imali mayifika ihlale fika uNgobese akusize uhlalele ini amaphupha avalekile unomeqo uhlutshwa isibeletho noma uhlushwa umzimba uhlamalunga afile nento eyimimoya emzimbeni ayihlambululiwe wena wakhipha isisu fanele ugezwe wena owachithelwa umntwana fanele ugezwe wena owabulala umuntu fanele ugezwe wena owathakatha umuntu washona fanele ugezwe ngoba uhamba nethunzi lokubulala noma wena washonelwa indoda abasemzini bakuxosha ungageziwe sizokugeza ngiyakutshela iqiniso uma kunalezi zinto esuke nizisiphambana kanje empilweni yakho suke zikufungela ukuthi ungadluli ukuze iphambili wena owazi iqiniso lakho konyuluka uzikwazi ukuncedisa uNgobese ukhonela lokho angisiyeke umuntu ongcono mina abazalwane umuntu nje uphila isintu umuntu uphila isintu ngoba ngwaleki emakhaya kwaZulu eMatubatuba so lapha eThekwini ngizosebenza so ngiyafisa ukuthi hlezi ngikuhlonipha noma ungashoni noma ungakhulumani hlezi ngikuhlonipha ngoba ngazi ukuthi ngize ngibe umuntu ngiwumuntu ngoba kukhona wena and angisoze ngaba umuntu uma wena ungekho futhi nawe ngicabanga ukuthi awusoze wawumuntu uma mina ngingekho so sina siyadingana sisonke into esidinga kakhulu isihlahla lesi esisimbe phansi emhlabathini bese sihlanganisa sizonceda kuleyo nto
Ukhuluma nje nawe unesichitho uyalunya umzimba wonke amaphuphu lala nabantu besilisa uphuphu umulele kusukulele nomuntu wesifazane uphuphu uma wena uphuphudla uyabulawa ngento eziningi amanzi amnyama ahle phezulu kwakho kodwa ufuna ukusiza lokuthi baba praise the Lord baba in the name of Jesus akukho wrong lokho thandaza ngoba uNkulunkulu ukuthi akuphilise kodwa unayo impilo ngithi musu kubalekela ukuthi umuntu ngoba ukuthandaza umusa uNkulunkulu kusuke kusebenzela umoya kuwe akuli inyama le ekhandlekayo idinga ukuthi kube uwe oflash into ezimbi usale uclean ukube phela masikhuluma iqiniso thina njengoba sikholwa sindisiwe egameni likaJesu ngabe phela thina sithi asigcobisi nje ukugcobisa sengisho nje ngisho ama foundation lawa afakwe ebusweni angithi thina sithanda uJesu awugcobi phela ugcina uyilonto yiyo sikubona ubuhlihliki bakho lokuyibona ngaba ufanga nje iweave le efakwe ekhanda ngaba ukhathi ngisho inwele ngoba yeka nje kanjalo ube nesihluthu hlelile into yiyona kodwa ngoba umzimba ufuna ukukhandwa ngokuthi umuntu abe muhle lokhu kwenzelani makuthi umuntu okholwa akathini into zesintu why ugezela ini ngoba amanzi awumuthi angana amanzi awumuthi why ugeza ubani wakhetha igeza ngoba uyakholwa so njengoba ngitshela musu kulahla into yiyo wena uvela emhlabathini umuthi uvela emhlabathini losu uhlanganisako wena nje ubudalwe ngomhlabathi musu ukuhlukana nesihlahla ngoba yikho okudala ube namabhadi buka kuleni uzama kodwa into zakhe ayilungi kunini uthandaza uNkulunkulu akakuzwa yini nithandaze nonke ni fasta for 7 days yini edala nithakale for kodwa kuphumelela umpriest yedwa kube uye nje uphumela uthola imoto othola unemizi emihle nengane zakhe bayafunda kubelungu wena zakhe ingane ibhizi ifunda la kubantu abamnyama sidinga ingane yakhe yayiphara isafuna ukufunda ngesizathu esithi iyabonda yini efundayo yenzani lelula sukumani nisala ukulimala la vukani manje sekusile manje sana ukuyilimazana nengqondweni usukuthatha ukukholwa ukufake straight ekhaya lakho ukukholwa kube kuwe kube ukuthi wena uphendukile ngokwenza ingqondo yakho yayintsha kodwa ngokusho mina ngokuphila usukhohlwa ukuthi ube umsana ukulahla ikhonkwane zoba omkhulu uma sikhuluma iqiniso ususinisiwe nje manje egameni likaJesu awusazenza izinto kodwa uthe ukhulu wakhula uchathwa bethu bazoduma izulu ukuphathwe isisi uchathwa ukhule nje ungaka nje wena unenhlanga esemzimbeni engakacini namanje kodwa wena usukhuluma ngathi usangeke umuntu osekwafika ezulwini bonke abantu bala emhlabeni bonke abantu bonile likathi iBhayibheli othakalathi isono uyazedukisa iqinisa alikho kuye akusisona isono ukusebenzisa umuthi isono lento yakho yenzako oyenza kabi wena nje ubuyenza khona manje ngikhuluma nawe nje uyakholwa kodwa uyazonda nomona khona manje ngikhuluma nawe nje kunokwenza ukwaziyo ukuronga kunokufihlile ongela ke ekholweni khona manje usukhuluma ukuthi hayi mina nje ukuthi khuluma iphutha wona lawo manga nje isono leyo nto nanku umuthi musukunyonyoba njengonikodimi qonda uzothola ukusinda angilwi nani ngiyanibonisa yabo so sengide right emsebenzini usindiswe kodwa uyantshontsha untshontshelana usindisiwe emsebenzini uxoshisa abantu kodwa usindisiwe why baxoshisa abantu pho usindisiwe yini bese ngixoxa ukuthi umuntu ayozwenza kodwa unento eziningi ozenzayo kanti yini isono kanti yini leyo thatha umuntu angangene ngoba isono lokho kwenza kho yini ukuthi ugxila kakhulu ekutheni umuthi awusebenzisi hayibo vukani la thina ukuze sibe ngcono umuthi lo siyaqhuma siyachatha siyaphalaza siyageza noma ungahlala ngobezo umbona nje ukuthi uhlangana ngobezo uma ngase kutshela inyaka yami kodwa ubona uhlangana nebhunji serious yabona ukuthi ibhungi yini ile nto engisebenzayo wena ufuna ukwenzani ngifaka cream mina ke ngigcoba mina cream thile la gcoba amafutha lawo nanka la kogogo nanka yona ungagcobayo lawa amanye lawa la sigodlweni kanti nifuna ini hayibo savelelwa into esemhlabeni kunjani la emhlabeni savelelwa ngempela emhlabeni vuka emaqandeni sekusile ingane zakho ethembe wena ingane nje ethembe wena nje zama ukuba wake up uvuke uzokwazi ukuthi uphilise ingane ukhulisa ingane ngendlela okuyiyo ingane lokho intshontshe kuthiwa ingane ziyantshontshe emzini abantu kanti uwe ingane awuzondli ngendlela okuyiyo ingane ayigqoki into eyifunayo ngani ngoba awufuni ukuthi usizakale wena kuqala
uzingazo kuyiphila uma ngikhulume kabi ungixolele kodwa nengikhulumayo uphila umuntu iyohlela ukudla elizweni ukuthi lo wamfana wangobese wayikhuluma lento sengiqedile ukukhuluma nami ngiyabonga ukuthi ningibone ukuthi ngiyakhuluma manje lezi insuku angikho kahle ngijabule kodwa futhi ngidiniwe into engidinayo ukuthi why umuntu agxeke into owakhula ngayo why agxeke into owakhula ngayo kungani ayiki lesithwalo la amakhubalo la ngaphuma nawo uma ufuna ukufunda umuthi ngoba nginawo umona phuma singene emahlathini semba simbi imithi ngibuye nawo suhlanganise nawe bese lo muntu usufaka la bese sifuna amafutha sifaka ngithi mina nansi into engizengaba ngabantu awuyisebenzisa ubone ukuthi kuphela inyanga uzobunjani kanti nifuna ini ufuna manje zonda abantu ufuna njalo uhamba ucela ungipha suyinhlekisa manje emhlabeni hayi ukuthi akekho umuntu wazale bhala ukuhlupheka kudalwa uwe wena oyihluphakho mawuthola lo 2000 usuyohamba uphuzana otshwala ngisho kurong kubiza abangani hlele enze ngideka amatafula phambi kweyitha zakho kanti nani nini phela unyaka manje sizibe ngale covid nansi into esizibe ngayo manje uphele sisilokhu sizibe ngayo ke covid-19 awubayazi abantu angazi ngibe kwi-covid mina ngoba ngisebenzisa imithi le kaNkulunkulu umveli nqango lo wavela kuqala owaqamba izinto ihlezi angisukile ngiphumile kubantu ngiphumile kunini mangikhulume kabi ngixolele kodwa ngendlela engithanda ngayo ngibuye ningiphoxe masenze into enzenzayo wena ngiphoxe masenze into enzenzayo ngendlela ngikhoze ngayo niphoxe ngibona abantu bephoxa emhlabeni sazi umuntu mayithenga into usuthenga into uthenga lokhu thi umuntu uthwele ngeke umuntu uthwele wena uthwele ngani makuthi ubona uthwele ngoba nezanto ezithwalwayo please uthwele indeke ubungibona manje uthwele ngoba ngisho ngakhumula ungibona athi ngithwele umuntu ubuka ngifaka ngiphandle nakho ngifaka iwash ngifaka iwozami lo ngule ngisile kwamakhosi okwala emadlozini akusinto ukuthwala ngakupha moya ufuna lento hayibo ngakhathale nini wozani sambeni siyosebenzisa umuthi ukuze niphile isize kanzima uma ngikhulume kabi kuwe cela ungixolele uNkulunkulu uzokusiza yazi mina nami ukuze kuvuleke into bengathethiswa nje baba uMankokota la ekhanda wathi wake up musuka la eThekwini vuka la ekhanda ungakhohlwa ukuthi ukhule kanjani angangikhohlwa la eThekwini nje aze ngikhohlwe senze ngafika from 1996 bengila eThekwini sithi uzwe manje la eThekwini angicocoma ngilokho ngahle ngenyuka ngisaya Cape Town ngisaya Malawi ngila phile la fikela uqake kwakithi ngafika la ngaqala ngaphila ngiyaphila ngoku ngiyabonga ukuthi ngathi ngamgcina futhi ngamanje ngiyabonga sibonga labantu abazamayo sebabonga ukuthi uNkulunkulu lokho okuzamile okuncane onakho kungesengathi ngakwandisela lokho okuncane ukutholakho unake inganza kini lokho okuncane ukudla abazali bakho lokho okuncane utholakho support abafweni uNkulunkulu akamfuni into nomona wena ube nomona ukusiza inganza kini usiza nje ngisho umngane wakho unhlweni uNkulunkulu akayifuni lento yikho kunye okudala into zakho zishabalale ngoba uthi uthola into uba selfish ube nomona ngaphandle komuntu obona ukuthi wenza isilimo ufuna uhlehle kuye kodwa siza abantu ngoba ukusiza umuntu sokuyibekela kusasa ukuthi mawudlula emhlabeni noma ungasekho izinganza kube khona abantu abathi yakhumbula ukuthi ubaba wenu uma wenu wayesinceda ngokuthi sibusisiwe sanesiphayo kunesane samukelayo phosa ngenhla umukele enzansi lokho nje ngifuna ukutshela khona siye eGoli ngolesine kusobe sikhona ekuseni Friday sobe siseJohannesburg sisebenza khona then siyasuke kusuku ngabo 9 siyaqeda ukusebenza ngabo 10 siya driver siyafika ekuseni la eDurban siyasebenza futhi la eWaterloo u43 Hippo Road le Johannesburg ku10377 Tudor Street eSenturion lapha eOlivet 10377 Tudor Street eSenturion Olivet and ngaleso sikhathi suke siyosebenza khona ubambe lapho amanamba 078 191 1010 078 191 1010 konke kokuphelisiwe siyabonga nibe nomusa nothando noxolo inkosi ebusi